Weekend ya RUGBY dufite iki muri iyi weekend? Duhereye hano iwacu mu Rwanda mu cyiswe amashuri KAGAME Cup. Duzi ko amakipe amaze kuba 8 araza kwesurana ashaka itike yo kwerekeza mu gihugu cya Kenya muri Feyasa. Amakipe ushobora kwitega harimo Gitisi ndetse na Kabarondo. Ku munsi w'ejo ziraza kuba zikubitana mu mitwe, naho amafinala akazaba ku cyumweru. Twerekeye mu gihugu cya Uganda nyuma y'imyaka 6 batagaragara mu gikombe cyari cyo cyose. Abari bayo Ladies Crane Rugby ubu ngubu bari mu gihugu cya Madagascar aho bagiye gukina Rugby African Women's Cup. Mwibutsa ko ibihugu birimo ari Madagascar yakiye South Africa, Kenya na Uganda. Mu gihugu cya Kenya habonetse chairperson Harriet Okacha niwe watorewe kuyobora Kenya Rugby Union. Nyuma yo kwegura ko waruriho, twerekeje mu gihugu cya South Africa. VURC irakomeza Leicester na Grassroots razikubitana mu mitwe mu gihe hari match y'igikurankota. Vodacom Bulls na Hollywood Bets Sharks zirabazikubitana nazo mu mitwe. Ninde ubona kuri finale y'uyu mwaka muri Super Rugby Pacifica, naho kuri uyu wa gatano biraza kuba ari ibicika aho Crusaders iraza gukubitana na Reds kuri uyu wa gatano, Chiefs na Blues ku munsi w'ejo, Brumbians na Hurricanes. Ninde uziye dukana kino gikombe cyo muri Pacifica?